King culminating activity na ning selebrasyon na ning Pride Month, may korona niya yung kadwang Fernandino Rainbow Pride Ambassador ng Siyudad San Fernando, niting milabasa na 13 na ning Hulyo. Kaluwal da paring 14 kandidato ang pong kandidata, akiting tulang pong confidence king karelang opening ang pong pamagpakilala, kabang pakasulad kulay rosa sa imalan. Jack Libres, a charming hard boots. Jaja Santos Vital, a phenomenal trans woman. Ney Jimenez, a magnificent king. Lalo pang bilablabing stage, kimpa magrampada sa sulod ng karelang activewear. Kabang elegante naman kabang pepakit dala rin karelang outfit, agawa na rin Fernandino Designers King Black Fashion Competition. Kaya ba't na ning mapaling kompetisyon king entablado, may pili na laring loob king top 5. Milob lari Ivondra Arnovi, Carl Remiel Guanlao, Kenneth Torres, Jaja Santos Vital, Ampoy Aljon Ocampo. Keti minurap lang tunggal-tunggal karingurado at segutan dala rin kutang king question and answer portion. Petin dayag na rin karelang pride ang pong suporta ka rin kayabe daking LGBTQIA+ spectrum. Dinurot mo naman ng karelang kulayat king daranasan ng diskriminasyon. Importante po kaya katamo ing respeto bilang atawo. Kasi dakal tamo po advokasya, dakal kaya po buring sabihan kaya kayo. Pero nung etamo ipapagrespeto king metong at metong, eta po may kakaintindi. Ala pong malyari, kayang burita mong sabihan. Ala pong malyari, kayang burita mong mangyari. Kaya, simpleng respeto mo po, ita eya po may tuturo no ka rin. Mani ba chita kayang pilublubanan ng tao? May buklat mo naman ng pisabyan, di kilking pamangapit banyo o maralas maging mitsan na ng issue. Mamunang dili po maniwala ko that trans women are women and trans men are men. Lalaki la po at babae la po. Pero kingakakit ko, right now in the LGBT Pilipinas, there is this instance wherein trans women is actually arrested simply because she is going to the CR, the comfort room of women. And if the only way to actually stop this discrimination and violence is to create another restroom for the LGBTQIA+, then I will gladly accept it just right now, just for this moment. But as an ambassador, I will continue to actually educate the people about SOGSC, the sexual orientation or the gender identity expression, para po may kalamanin ka, ay para po may buklating karelang puso para kay kaming partina ng Rainbow Flag Community. With that, ladies and gentlemen, para-pareho tamo mo pong tao. Ikayong babae, ikayong lalaki, at kapwa at kami din pong LGBT. Pare-parehas tamo mo pong ating pantog na bisang Mimi. Thank you. Kay bating matiging kompetisyon, may pilihan timong 4th runner-up Kenneth Torres, 3rd runner-up Ivondra Arnovi, 2nd runner-up Aljon Ocampo, 1st runner-up Jaja Santos Vital, ating mipatuan Rainbow Crown o yung grand winner Carl Remiel Guanlao. Yakupin kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.